Ostanite do kraja videa i nikuda ne bredajte, uzmite kokce i uživajte u mojim provalama. Samo da napomenem, otvorio sam Discord server koji se vi možete pridružiti, pozivnica je u opisu videa. Vidimo se. I posljednji dobrodošli na video, danas pokušavamo da se ne nasmijemo. Ovo će biti prvi video ovakvog tipa, nas da će vam svijet, ako hoćete ostavite like, podijelite ga za drugima, subscribeujte se naravno. Evo samo da napomenem još prije nešto počnemo da imam 3 života, u slučaju da se nasmijem naravno gubim jedan, tako da idemo započeti. Dobro. Interesantno. Okej. Hackermania. Šta je to tu? Kakva je tu traka postavljena? Dok neko ne slomi vrat, ne prestaje ovo. Kaži sa roditeljima? Kada živiš sam. Dobro, 200 eura. Još 50 eura. Dobro. Video, djete. Dobro. Ajoj. Omašio. Živa istina. 5 odmah. Nula, taman. Ovo je živa istina. No. Au, odlična metoda. Srce mu je slomilo. Oho. Sad kad nisam si smio. Ne telefon. iPhone. Sad gledajte pranka. Zabolilo me sve kad sam ovo vidio, ali dobro opet. Insane.
Dobro. 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 I can do it, but I'm only human. Nasmio sam se bio malo tako da imam još 2 života, ali uvijek pred kraj moram. Idemo, znači, nastavimo. Prank. Evo, hajde idemo još jedan video tako da bude u nekih 10 minuta. Idemo. A ovo ti ovdje. Prodajem bubreg. Dobro. Ajoj. Ako si mislila da se smio nasilu, nemojte mi se tako jer ozbiljno sam se smio i dalje mi je smiješno, sad sam se nekako uspio smirti da na to kažem, tako da nastavite gledati sa ovaj video. Ajde, računajte od prošlog videa, imam još jedan život, znači sad ne smije se nasmijeti pod živ glavom. Ajde, idemo nastaviti. Dobro. Dobro. Linkove od videa su u opisu videa, tako da znate. Možete vi sami pogledati. Evo kad nakrivljujete točkove. Evo ovaj video je poučan. U 2000... Tačno predilo. Babe, help! Help! My ankle! Babe, please help! 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 What? No, for real? Try and get it down. Molim! Period! 5 seconds! Za 5 sekundi umrijeti, dobro? Odnosno, on nije bio smijeh kao ono... Ne interesuje mi kao... Dobro. 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 Ajde, molim te. Dobro je. Vidi. Alright, boys, what we got next? Yo, man, we got the Thomas Jefferson 76s. Alright, watch this. Look at my hand. Watch this dog. There you go. Look at it. Au. Vidimo sad skidovce. Au. Go back, I want to be monkey!
Vratit se nazad da bude majmun, opa! Ono, fazon, šta? Šta je mi na ovu život trebalo? Tako. To je to što se tiče ovog videa. Nas da se svidio. Ako jeste, ostavite like, podijelite ga sa drugima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!